Ka Mausenram konstitusi hene kala singible kata ka kharsau tarik nai wing arjar arpuar kalayo banbu ya ka office trikam janga parti BJP ha ka shnong Mausenram ha ka bayade bar ki kam janga parti bar ban penklan chuchu ya ka parti bar lapliru ha ka shnong panan susau area ya ka ju ka office trikam janga parti lapli ya kini ki arti ki office trikam janga parti da uba Ernest Mori badai presiden janga BJP hapo ka jela Meghalaya kane ka jing pli ya ka office trikam janga parti BJP kumshi benda ban kampen klan susu ya ka parti ha ka bede bar ka elections nem arjar arpulai ha ka ne ka snipli ya ka office lawan bersakiru u presiden barang ba juga parti BJP apo ka jela Meghalaya uba Ernest Mori ha ka juga por kum u kongsan kinungkit kam ba khmat juga parti makan thup ki unit ki area baru la sakilang de kinong kerjaan ki bahap apo ka Mausenram constituency ki badai kinungkit kam juga parti BJP baru ladon rengkaru MLA ka Mausenram ba HM Sangpliang ha ka ni por no paisi manta Haswa win play kene ko office jongka mandal hangne po snong Mausenram nakalian ke jonga kumu presiden jongka state jongka Meghalaya BJP ngai ke jing kerdo balamba kene ko office ila banyo MLA na kene constituency bat ngalik skamru balamba jongka kene ko office kinong trekam jongka parti hangne po Mausenram inyo banwanra sibun ki kampun roy bat ke jing kerku naka parti ke jongi ke BJP hangli po ke state Meghalaya bat kumjuru hangli po Mausenram de mentangan odno ribbon kum kadak ban play ke di office mental si ika konstituensi ke jongpi hakni ke snong Mausenram ban play ya ke di office trekam jong ke sen BJP habang apoy yang ni na isingan na ijo pan lesi kadai ko office ke ban penmi yau ta unong yalam borat ba na benta ke BJP po Meghalaya ke ba baro ki pai ba ki kmi lenti kanong kut tang ta kandon ro ke jing trish tom na po ke state mga kumu presiden bat rengkan nang bapi election ke election ngiap ban trish tom bat pilong ki bodon bok ban ya don bentah bat kene ke parti ke baba fi sia boro PUI hakini ki prasnem ki ba prime minister Narendra Modi kai ulale ke India klam de kertian dien klam de tien mdei suban tien ladang ikli bang ki skim ki fer ngadom don kapor wani thu khana henry ki skim ki ba khmat do ki ba ka sarkar BJP kalawan lam lembau Prime Minister Narendra Modi kadon hadu nyau puai jeli larang ajeri kita akan simpor arkenta andai yang syukran kendiat kensoi kari jongi kalakiu syakmat ban mission ke bangyong banyo man la tliwien kangyong ya ka hakbai dei bat kane ka sobakia ban ai like chekinong kendong man la kisnong don sawyeng san yeng dungi ai ka like yang nut ban pentrekam ya ka Ayushman Bharat hagaba ki nong shong snong ki beduk kila ban sumari lade ya itai sanlak tengka hagami kaliang empat penteri kam hadu menta pat ding penteri hagbai dei ba kila suya klop lang bat ka MHIS ke ba diong kami kaliang health insurance scheme kam dalong ke bas mutanat lane ke bangi rungi pediang ki pai ba ki dang pun ke jing duna dei ban penteri ya kata ka Ayushman Bharat kum penteri po Assam uai nong pang yo sanlak tengka ban sumar Idon kam man pai khmat chapang kinong rep kiba Prime Minister uai kata ka PM Kisan Nidhi Scheme andre wajar sisnem hakani ka por kubit ke bladep kinong rep kilong yudon bok kiyo baro ka pisan andre wajar kita ki scheme kiba pher ba pher hagwede bu surok ni kidang yom ni wan mentan nang te sene lada UMLA uban job na ka Mausenram ngatip syai hakasngi ba job ke proposal ke bingkong ke surok na try klem lai kata kamde ke bae MLA jumpi iban job in ai ke surok baro ke jingkwa ke bangi kwa ngin yo kata ke ba ngasu tenat bat habang aya cikidong kendong hakawi ke snong ngapoi ngakwa ban keren uanga ngasong hanni ha kendong hapo snong sela ngasong hanong kendong ngari boduk ngamdon ke yeng ngamdon ke pankhana ngamdon ke hanrei umodi uai nga ke yeng ban syom
uai nga ka light bantang, uai nga ka uai nga ka painhana. Hadu mga sukuban doang. Ladom dan babut sendur saya nasep pak semudi bu yu nga bangayaro marway ngan yang ngan bot di ka BJP wang. Perhat bom don cinang jing start unang ban keren kumta. La penjaumat yang haru, nga sumelung so senai. Kita ki borok mentagi wanra ke jing sisya. Kiwai ki parti ki la ban kular di sibun, ki ngan ai ke ngan ai ke surok, ngan ai kata-kata kinum la. Ngi don kata ke yojana ke wang yongka ke skim mo ke skim ngi kren bat ke partai nang ke partai start manta omdei mengi syukran ka ketien pilai ya ke website pipai ya kan net rupin lam ki skim ke baka BJP ka ai dengan nom sim ni kapor hanrei ngasu tenat si ka dei kayo ko bor ni di jan stream tang yong ba ngila deblut ban pendep ya ka kam ka parti kata ke organization ka parti BJP ngi yang hakinong tre kita ki bangi ong karya karta kinong tre kam umodi usai ong ngaru ade usau kidar ngade karya karta ndai kum kiwai mo talong presiden bat ki baduk pesuk ki ban bariam nong ikenduk sio mo ngi ke BJP pipet apo asam ki MLA ki bajob na kasen BJP si sen si tayo nado kasengi sajan ki liar konstitusi ban kenduk ki pai ba yo let's say don ki bom yo by school ki kun don ki paduna ke om dei ban syong hayeng pakidulan apo nong ba gauti dei ban lek sepok ki konstitusi kata ke sing kai ko sultanat ba kebangi ri hap ban nyebut te menta ngila poi Singapore sa arbnai lai benai ban poi si election kadai ka por bin tristom ngi hap pendap bun ma ki kam mandal komiti ngai baru di la develop to nangta kadai ka parent body kamandal committee hadir ni don kam saki polling booth committee haman lagi polling station ngayo semua ini riorong ba yong ba ni don ka kata ka yong ka unit mo kam ni dai handrai ngi hap ban pendep larang yimla ban pendep lada kidon riu pautli kar ka ban wanra ya kata ka sarkar ka bakut ka ba pet ya ka roi ka par ban pet ya jinge jeng kun samla kibabun kibom don kam don jam unemployed kathon kabo modi wang ba mentau di sembar ban ai kam si pulak ngut ki kun samla ulas dan ha ka ar fratrik Oktober lawan da union minister Kiren Rijiju bodai ya ka law but justice wan ban ai ya kata ka appointment letter ha ar pusat ngut kita ki boyok kam ki samla kan thai ba sinrang hakabanga ngi don lang don si jantia nasukmen na ki ar sanut ni don pramut kemut pratli ki yen gila yo ka jimentoi na kwa barang ni sikmat dalam dep election rangkas pada MLA jampi iban job nang ni ginuan ra ki BSF ginuan ra ka samurai pul ginuan ra ya kini ki bahap apo ka Ministry of Home Affairs kinamagi kamla ban pun kam sibun ban ai kam ni kon samla kinle ki mela mo marbun ki khna jumi ki tre ban le apply nga ngom PB ka kam CRP u constable CRP ka no tulop u yo bitip san po aja yer kat tulop ki doktor ba ai postit temla kata kham plus yo sang alawan su de bisa posting sebuah Kashmir seni setai kini ni di banona mo handai mentangin su ya thap khle bom yo kam yo jam nim po silo ngin wan ra ki company ki be kumulong po gauti mata omdon por ban songkai pinumi i ki samla senrang kan thai kin yo por ban songkai bani thu khana lorni labun kam kontraktor ubun kam businessman ubun kam ki mall ki be ki wan ki surap ki kala ngale gauti menin ka poi la syai ngala bakal lenti lami ki flyover lami ki tak surap lami ki hospital haman lagi district lami ki medical college ngata na kwa bi na thai pi mun jure kata wat chu tieng su ka jing tieng unong pendong wong khau modi kim krang su kata ba penting kini goi parti ki ong ka parti ka ban le ben kristan o ka parti ka ban khang bom ro basi kata ba ki kan ya kai sudah lada ki ong kumta ngabo jinggeli kadok masih kam dei ban poi aspa terkas kilo namar ki ya des po bangla mo kita ong kumta poi kadok ndrus pa terkas kilo dei dum dei na na ta kadau ndei basnap kita ini tristom
Teto hasyam in play kanega office jong kanega penyang sosau area. Dan kaliang jonga kumu presiden juga parti. Ngai kijing kerku kerdo ya kanega area balik office. Hak mangi community kanega office. Kanon rak sibon ki kampen roy ya ka parti bat kumjuru na kebentak election ke bagi penkre. Hak bau MLA jongi unmi na kanega office bat unwan rak so ni kijing job bodon borong hak kanega election ke banwan. Kini kemang kawan berat yana. Nasib kini pisah pos sorkar Dr. Mukul San Hajar Sigil kene kelun kitok di kota. Ban mentaru kene ke MPP kawan lebih berberbit San Hajar Sigil kenal. Tang sukut election tabang kawan wan lebih. Dan lewat itu nomor MPP kira pen cakaro. Kemudian sini kira mapi dia berseru buat kesan hajar dia buat kesur waktu be henry kesultanan umadi wang ko kipada priya bana kaum jan dan yojana kebun jiro barang akaun umadi ne uno upah saya itu di badan itu akaun kamu ngerojar di air ngerojar tang pio ada sesio pio sanspa ya kadai uang pio baru beroja kadai kamdai galun kadai bisa ko moni ko bayaran hidup nah kenal menjual lah hidup membeli akaun pilih ko bang kabang akaun kan itu pipong jai dulu kalau bisa selalu oh nasa ako Presiden mau sunram. Wanita kami ulu beri udah nakal beri businessman, udah interview.